Urakora. Yewe bisi bihanda kwiba. Yeah! Ubu akeke barameze nabyo nako byava. Usobora kubona ibi bintu byavamo koko. Kare. Wapi tu? Amaye. Ehe. Iri ni igare cyangwa niyo bami cyabiri. Hey! Haye mite bami. Ubusa ndamenya ci ehe imihanda ko ari myinshi ko. No. Oh shit! I want problems always. Bimeze bite boss? Okay. Ndakubona uri mu mirima yawe. Ndakubona impanze kure waho. Bite? Ni sawa. Boss. Ndakubona uri mu mirima yawe. Rwose mbandi kuza kureba niba hari warejeje uyu mwaka. Cyo cyane rwose nubibona. Muri ya mwaka wabye byapfu. Urabona mbanje kureba ko hari igihe ibyonye byaba birimo ahanga Kabisa. Rwose. None se ubwo umvuze. Gafite imari. Imari nyabaki. Singizi ntabwo uri kwire. Ntigashya. Dahira. Nigashya. Ntigashya. Shaka amasangahe kandi. Mama 40 Kare. Warega n'udutsa dukorana nari. Wapi ngenda guhabi. Yesu! Ubwo ngahe? Bine. Ese nguri norye. Intoki. Garasi nirgura bine. Bine. Reba ariko ibinyusi byose nibizi. Hey! Haye mite bami. Ko mbona hano byapfumutse. Urabona ni kajuguju. Oya. Ndakaraka ndaguhabi. Basi mama vene. Jesus is Lord. Cyangahe? Ndagwa noneho bicana none. Niyo yanyu. Atarika ababoss barabakira ko. Umuntu w'umuboss agura igare ry'icyabiri. Ahubwo hajya warumviye ngaha. Nari nkubwiye bitanu. Nta kibazo. Nta kibazo rega uri boss nemera. Ubundi mara bari. Akinda mu buno yawe.